Prema odluci Skupštine grada Zrenjanina, vodomeri se fizičkim licima očitavaju 2 puta godišnje, odnosno jednom u 6 meseci, dok se pravnim licima i korisnicima u objektima kolektivnog stanovanja vodomeri očitavaju svakog meseca. Ovogodišnje prvo redovno očitavanje vodomera počelo je 10. marta i do sada je završeno u Zrenjaninu i 6 naseljenih mesta: Kleku, Stajićevu, Banatskom Despotovcu, Čenti, Botošu i Knićaninu. Od ponedeljka 13. juna nastavlja se očitavanje vodomera u Melencima i započinje u 9 naseljenih mesta: Perlezu, Elemiru, Aracu, Farkaždinu, Lukićevu, Orlovatu, Tomaševcu, Belom Blatu i Tarašu i trajeće do 23. juna. Ukoliko bude bilo potrebe, nastavak očitavanja usledeće posle 10. jula, odnosno nakon podele junskih računa za usluge vodovoda i kanalizacije. Svi korisnici koji tokom juna budu očitani vodomeri biće na računima za jun mesec zaduženi na osnovu očitanog stanja, dok će ostali korisnici biti zaduženi akontativno, odnosno na osnovu prosečne potrošnje u proteklom vremenskom periodu ili na osnovu javljenog stanja. Obaveštenje o načinu zaduženja nalazi se na računu za usluge preduzeća. Ekipe vodovoda i kanalizacije biće na terenu svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Korisnici su obavezi da omoguće pristup vodomeru i očitavanje istog, što znači da sa poklopaca šahtova i sami šahtova uklone sve ono što bi otežalo ili onemogućilo očitavanje vodomera. Kod korisnika koji ne budu kod kuće prilikom dolaska čitača ili gde nije moguće obaviti očitavanje, biće ostavljeno pismeno obaveštenje o poseti sa brojima telefona na koje mogu da jave stanje svojih vodomera. Svi korisnici koji u navedenom terminu ne budu kod kuće mogu obaveštenje o stanju vodomera da istaknu na vidnom mestu na svojim objektima kako bi ih čitači evidentirali. Korisnici koji to žele mogu svakog meseca tokom cele godine prijaviti stanje svojih vodomera u periodu od 20. do 25. u mesecu na jedan od 3 načina: telefonom, slanjem SMS poruke ili slanjem mailom. Bitno je da u mailu, SMS poruci ili prilikom poziva navedu ime i prezime, adresu i mesto stanovanja kao i stanje vodomera. Stanje svojih vodomera u periodu od 20. do 25. u mesecu korisnici mogu prijaviti telefonom svakog radnog dana od 7:30 do 13:30 na jedan od sledećih brojeva: 535-773 ili 530-344, SMS porukom na broj 064-811-6099 i slanjem maila na adresu sluzba.ocitavanja@vikzr.rs.